Hello, Tashidale to everyone, and welcome back learning basic reading Tibetan language. Today is our reading practice part 4. So we're going to read Heart Sutra. Sherap Nyingbe Do. So we're going to read continue that we left previous video. Okay, let's focus now. Da dingbo de sa de. Ja gigu ji la ta 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 ra tar ji tar. Pau sa la ta la pa lap pa ra par lap par pa ya ta ja. Da dingbo de sa kata kata ke de ke. Cha dingbo che sa che. Sa matama ratama sa me pa me pa. Me pa. Da nga dang. Pa yata cha nga chang. Cha shabju chu pa chup. Chang chup. Sa dingbo sem ma sa sem. Tao pa pa. Sem pa. Sa dingbo sem ma sa sem. Tao pa pa. Sem pa. Cha dingbo che na chen. Pa na ro po. Chen po. Hao pa ka sa pak. Pa. Pak pa. Sa pata pa yata cha na chen. Ra sa re. Kau sa gigu sik ka sa sik. Chen re zik. Tao wanga wang. Pa yata cha shabju chu ka chuk. Wang chuk. Ga gigu gi sa gi. Ca dingbo ce da nga dang. Ce dang. La da 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 na den pa. Den pa. Sha ha chung. You have to say this one is ha chung. Mean it's small ha. So you have to pronounce sha ha chung. Sha. Ra ta wasur. So you can see the bottom there is like small. This is one called wasur. Ta wasur. 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 Okay. Ta gigu ti. A gigu hi. Ti. Shara tati. De. Ji tar. Lapar. Cha. Teke. Che. Me pa. Dang. Chang chup. Sem pa. Sem pa. Chem po. Pak pa. Chen re zik. Wang chuk. Gi. Ce dang. Dem pa. Shara tati. Pa shabju pu la. Pu la.
ao da kigu di sa katakata ke di ke cha dingbo che sa che sa matama ratama sa me sa naro so me so sha achung sha ra kigu ri a kigu yi ba shabyu pu shari pu ra kigu rik ka sa rik ka yata kya kigu ki rik ki ba shabyu pu hama ham pu ham ra kigu rik ka sa rik ka yata kya kigu ki rik ki ba shabyu pu ma naru mo pu mo ka nga kang la la kang la la sha dingbo she sa she rapa rap she rap ka yata kya kigu ki pa ra naru roll la roll ta shabyu tu parul tu pa yata cha kigu chin na chin pa chin pa sa pa sap ma naru mo a kigu yi me sab me sa pa ta pa yata cha naru che ta che pa che pa sa pa ta pa yata cha da che pa ra par che par ao da naru do ta de pa da dingbo de sa de ao da kigu di la ta 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 ra tar di tar ra na ta na ma nam pa ra par nam par pula di ke che me so shari pu riki pu ham riki pu mo kang la la sherap ki parul tu chin pa samme chepa chepar de pa de di tar nam par pao la ta 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 wara war tawar pa yata cha sa ta 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 dingbo te cha te pa shabyu phung nga phung pa naru bo phung bo la nga ta nga pa naru po nga po da dingbo de ta ka tak de dak ka yata kya nga kyang ranga rang pao sha kigu shi na shin rang shin ga yata gya kigu gi sa gi sa ta 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 naru to nga tong pa ra par tong par ra na ta nam ma nam pa ra par nam par yang nga yang ta ka tak yang tak pa ra par yang tak par ra jata ja dingbo je sa shabyu su je su pao la ta 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 a naru wo ta wu kao sa shabyu su ka sa suk
sa ta 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 naru tong a tong pa a naru ho tong pa ho sa ta 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 naru tong a tong pa nya ki gu ni ta ni tong pa ni gấu sa shabd ju suk kha sa suk sa naru so suk so gấu sa shabd ju suk ka sa suk la sa le suk le sa ta 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 naru tong a tong pa nya ki gu ni ta ni tong pa ni tawar chate phung po nga po de dak kyang rang shin gi tong par nam par yang tak par jesu ta wo suk tong ba ho tong ba ni suk so suk le tong ba ni. Okay, so today we done the reading part 4 and see you next reading 5 part 5. Okay, so you can see a link below this video and click on link and download PDF file. Enjoy learning basic reading Tibetan language. Chema Jalyong. See you later. Bye for now.